Nilawai tu sa kajam-jaman na makajina na sulivat. Saka tu so kajam-jaman na urja sepui na kai no cemas. Imazai tua jira asang-asang. Imazai tua wun makayan. Imazai tua itakaran pacu arwa puru katu itakaran. 历代志上6章1节到81节。Satu su asina apurua pada cekat imazai tua unmakayan imazai tua sepacapuru katu shiva karan。亚伦和他的后代供奉香火，他们的职务是主理至圣所的一切礼拜事宜，并且献生祭。他们按照上帝的仆人摩西所指示的做这些事。Aicu kaino cemas. Satu suaka jam-jaman asini pupatarvan 神圣家族的使命与传承。Sikini temabrak patudur remus tua mana na samamparawat anamacinkia kina cemekalan ayat。历代志是以色列人被掳后重新审视历史、信仰反省的记录，内容由2个神学核心的互动产生，一个是上帝与大卫立约赐福完全的应许，一个是延续利未之主在圣殿服侍的神圣使命。作者在记录完大卫王的谱系后，以较长的篇幅介绍在圣殿服侍的族系家谱，将其放在12支派的焦点位置。在此份长长的家谱中，记述了3种职分：主理礼拜事宜和献祭的祭司，在圣殿担任各项职务的人，圣殿的音乐侍奉者。利未族系被看重有2个因素。首先，圣殿服侍的职分具有神圣的荣耀，若没有利未族系身份连结的人，回归后无法在圣殿中服侍。参阅尼希米记7章63节到64节。对回归者而言，家谱正好能证明现代社会所说的合法性的问题，包括土地继承、合法的祭司、谁是正统王室等。其次，从当时回归的另一组文献以斯拉记与尼希米记来看，首批回归的以色列人当中，祭司等圣殿服侍者具备带领会众的特殊意义。英国牧师大卫鲍森认为，从巴比伦归回的人中，每15个人就有2位是祭司。他们归回是有宗教的含义，是为了重建上帝在耶路撒冷的名，及回应信仰使命的呼召。这神圣的家族谱系提醒我们，在强调个人主义的社会氛围中，当我们烦恼子孙不去教会时，如何能既尊重他们的想法，又让他们承续这个信仰呢？首先，我们当反思自己是否有足以成为家族典范，值得一再叙述荣耀神的故事。我们信耶稣，若连自己都不认为这个信仰是值得肯定、令人感到尊贵的，那要如何让未信的家人接受这个信仰，并且愿意服侍呢？其次，我们要带领孩子感受恩赐，鼓励将其所学的连结到教会的服侍。许多信徒会让孩子学音乐，并不是为了让孩子出人头地，而是知道音乐在教会服侍的重要性，期待孩子因着音乐与信仰连结而承继信仰。所以他们以奉献的心，让孩子借着音乐来服侍上帝。其实任何恩赐都能献给主用，但我们必须先有乐意的心，并用祷告托住这个服侍的心志。
当我们向人表明自己是第几代基督徒时，并不是为了夸耀，唯有以感谢的心表明自己是第几代基督徒，愿意为服事的使命承继先祖的基督信仰，以真诚的心敬拜上帝，并为建造新耶路撒冷献上自己，方能从上帝的怜悯中领受极大的荣耀。Tutu mana sini pada zakat tutu ka jaman-jaman tanutin. Kemudatin pazurung to mana sikini imazai to na semamparavat anama cingki ya kina semekalan anama paalai tayau. Aichua si pasamarau maman aichua aja svaritan tayau pasamara-marau to kisamula toa kipaparanga za toa tsema sianga aichua nama paalai imazai toa kiukai tayawa kipusensengan na kisekau no ini kana kamasivarong no ini kana mapaalai kumuda kisekau kumuda kipusensengan imazai toa sensengan ni kiukai tayaw sakana kwenu katina penasitan toa ta saruan kemasaruan toa ta semas no nama tazwa manaru izo ta gini samulan izo ngamar kata sabaritan kaki cuaran toa mana ta saruan toa ta semas saka aicho ta saruan ini kana paki adil tayau nama sivarong uti nama sirvan kisekaul nama sirvana talamu to ta tsema tayau saka tuten no pasmara-marautin no ivivutin tu tim ijenino ngatina sinjano ya ini kama no ivivu penaramu tayau ayato masizua tin to ta revan to ta tsema setu i pasanuinoanga kina sinjana ya aichua pasanuinoanga ngata kina sinjano ya pasamara-marau to ata kini samulan pasamara-marau to ata na penasitan toa kina pinasilingan noa sematanutin sakatitin na kwanu katina kisamula satina patutur toa mana sarwan toa ta svaritan tayau pakelang tuata na penaulidan na ta warung ana semuko putuata sematayau saka nuna mata jua manari makayacina na kemaungkau tua mana sarsilan nua semas ayaya pasamarau tiang tintu soka jaman-jaman saka kikina saca pasoni nanga gemalu aicu imazai tua un makayan imazai tua arwa puru katu ita aichua karana sasupuin tayau la ta gemalo asumpu kikina puringariau to asinan 神圣家族的使命与传承ayaya pasamarau tanutin latinana kisamula la izua kakichoran no tabuli ata swalitan amasizua to ata kipagogau masizua to pasli masizua to ata nama sirvana kipusensengan nama sirvana kisikaulu to ata semas ayaya papupicho tanutin tutsua kadama-daman satu处asini pakini menemetan 我在教会的信仰生活中感受到的呼召是什么？我是否愿意在这个呼召尽心摆上自己？ Aichua sukina saruan toa cemas, akisuna kemaugonga toa pinili noa cema, akisuna parai isuna selain toa, Aichua asini jaul asini pili noa cema tiansun, anapapula tanga toa sukina lidilan, toa suki samula. Ayaya pasamarau tu soka jaman-jaman toa mana orita kigalui na kinumnam latinan nagamalu akinumnam ay kana pasamarau ka inuri. 主上帝，恳求你让我在背负劳苦重担的生命过程中，领受从你而来的恩典和使命，如此我就能以新眼光面对你对我未来人生道路的呼召，
奉主耶稣的名祷告，阿们。Mari tu cho ka jaman-jaman nama ka jinamisya selam sumupu kilaroi tua kainua cemas sakala cinana kemedang tua mana sini pajakan tu cho ka jaman-jaman 神圣家族的使命与传承。ai chua da sikini ai chua da padudu tua da tua saruan da sebalitan nama paalai nama cingki saka nameutan tu chua jitai ada saruan ada kini cevan tua ceman orina patsorang otan ai chua da saruan tua da sebalitan da yau jasanga saja sebalitan saja kisamulai ini kamakuda izwa cema sauri nama kajanutin izwa cema sauri timia kajanutin sakana makajinana semariva tua da sisarapai tua da kapaura ayatua kumala na matay no tia sisarapai no nakipaparang tua da cemas cara na sats alitin cara na pupi sulitin ayatua izwa da kita ngedan izwa da izwa azata ana penasitan izwa na penolidan da soran sika orina maya nama gau-gau ai chua da kini tevan tua cemas da soran ai kana pasamarau saka madi-madi parma kenu ini kana madungwa ai chaku sini supuan aku cinuyaku tua kina sasanan dikiki ai chaku sini pasamarau saka damunana pazekatanga tua mana ku sini supuan no ini kana madungwa damunana pazekatanga ai kana pasamarau saka madi-madi latinana sudiva tu suata kini adavam taja ping an